Kao tu sjedem ili... Naravno, mogu si ovo svjetlo malo smanjiti. Gledam kameru ili... Pozdrav svima, ja sam Mateo, alter ego moj Skurin, S-K-U-R-E-N, dolazim iz Zadra. Tu sam već u Varaždinu 5 godina i da, radim trap metal. Znači, taj žanr je poseban i traži onu posebnu energiju, agresivnu energiju koju je teško danas vidjeti na našim prostorima. Radim trap metal u formi vike, skrima, storziranih 808-a i trap flow. Danas imamo razne izvođače, Lil Darky, Killswitch, Bad Lad. Oni su jedan od mojih uzora, a i uzora ljudi s kojima radim sličan žanr u našim prostorima. Slični nazivi su, na primjer, necro trap, horrorcore, industrial i slično. Zanimljivo je kod tog zvuka što ga nema kod nas puno. Bilo je nekakvih pokušaja, ali želimo biti začetnici tog nekog zvuka. Hvala na podršci što ste do sada, vi kao publika koji prate, a i vi koji razumijete možda takav zvuk i želite podržati, hvala i vama. Hvala svima na još jednom na podršci i ovakav zvuk samo može ići dalje sve bolji i bolji. Također želimo mi kao manji kolektiv da se ovo širi, da se širi kao kuga. Toliko da bude bolesno, da zarazi ovaj zadrt Balkan, da ta zaraza teško prođe i da ostavi teške posljedice koje se teško zaborave. Peace out. Teško da hoće, u poplavi iskrene prođe, stampedo stati na